ko'chirishga haqqi yo'q. Mayli sunas qilsin, ichkariga qilishga haqqi bor, sunash qilishga haqqi bor. 38 жаштагы Мавжуда болсо темир тезек бөлүштүргөн жерде иштейт. Ал көп кабаттуу үйгө көчсөк, темир тезекти кайда коебуз деп калатыр. Мавжуданын айтымында мал жандык баккан, темир чогултуп иштеген эл көп кабаттуу үйдө ишсиз калып, тилемчилердин саны ого бетер көбөйөт дейт. 300 so'm, 400 so'mga ishlaymiz. Meni 6ta 7ta balam bor. Qiylalabız. Bizi 6ta 7ta kreditimiz bor ejajon. Biz jo'mda jashalmaymiz. Bizi sharoitimiz qiyin eja. Shu yerda jashagandan keyin boshqa joyda jashalmaymiz. Qiyinchilik. Biz ishlasak ochqa o'lamiz eja. Азыр бул жакта ошо эмне иш кыласыз, мага көрсөтүп берсеңиз? Mandaqa temirda olib juklaymiz, furaga ishlaymiz biz. Kunimizga 300 so'm, 400 so'mga ishlaymiz. Bizga sharoit qiyin. Mana olaman desa, suni ko'chirishga